дорогие дамы и господа! После такой прекрасной музыки очень сложно что-то говорить, но все же я приветствую вас на церемонии награждения лучших футбольной лиги Таджикистана. Все эти кубки, которые вы видите позади меня, это достижение таджикского футбола за этот год. И, конечно же, огромный большой труд всех сидящих в этом зале. Итак, мы начинаем, и я передаю слово своему коллеге Мехровару. تشکر زیاد شمیما. درود مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، با کمال احترام و ممنونیت خاص یک و یک شما را در مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان 2022 خیرمقدم میگوییم. Здравствуйте еще раз, дорогие дамы и господа. И по уже сложившейся доброй традиции в завершении года футбольная лига Таджикистана награждает самых лучших и достойных, начиная от молодежных команд вплоть до индивидуальных показателей высшей лиги. واقعا سال 2022 سال بسیار پرفیض و بوبرور در فوتبال توجیک به حساب می رود، زیرا که دسته منتخب ما باری اول در تاریخ خود توانست که به مرحله نهایی جام آسیا را خط پیدا کند. علاوه بر این دسته های نورسان و جوانان هم نتیجه های نظررس را به قید گرفتند. Действительно, Мехровар, если говорить о самих игроках, то только посмотрите, сколько наших ребят играют за границей. И это значит только одно, что наши игроки довольно-таки конкурентоспособны. واقعا بازیگران توجیک سالهای اخیر در چمپیونات‌های خارج هم بسیار برآمدهای خوب کرده ایستادند. این از چه شهادت می‌دهد؟ از رقابت پذیری بازیگران ما و توجه کشورهای خارجی به کشور ما. و برای حسن آغاز بخشیدن به مراسم تنتنوی ما به صحنه دعوت می‌شوند دیرکتوری گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سیفعلی شاه قربانов و نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونов. مرحبا. تشکر زیاد. دوستان عزیز، همکاسبان محترم، مهمانان گرامی، تشریف شما را به مراسم نتیجه گیری و تقدیم جایزه ها به بهترین های لیگ فوتبال تاجیکستان در سال 2022 شادباش و خیرمقدم میگویم. خوش آمدید. قابل قید است که رشد و انکشاف و ترقی و پیشرفت همروزه فوتبال کلوبی در دنیا از ما نیز طلب آن را میکند که همقدم زمان بوده در انکشاف و پیشرفت فوتبال میهن سهمگذار باشیم. خوشبختانه لیگ فوتبال تاجیکستان در زمینه همکاری‌های سودمند با فدراسیون فوتبال کشور و دستگیری همیشگی محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان طی سالهای اخیر برنامه‌های مشخص را برای باز هم بهتر گردیدن شرایط مادی و معنوی کلوب‌های فوتبال کشور عملی نموده ایستاده برای رسیدن به هدف‌های نهایی پیوسته تلاش می‌کند. ضمناً باید قید کنم که فوتبال کلوبی در تاجیکستان و در خارج کشور روز تا روز معروفیت پیدا نموده. کلوب‌های فوتبال کشورمان باشند در مسابقه‌های سطح بین‌المللی پیوسته اشتراک نموده از برآمد خود تأثیرات خوب می‌گذارند. باوری کامل دارم که در سال آینده کلوب‌های فوتبال کشور از جمله کلوب فوتبال استقلال در لیگ قهرمان‌های آسیا و روشن کلوب خوجند باشد در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا فوتبال کلوبی کشور را در عرصه بین المللی با نتیجه های خوب معرفی خواهند کرد. اینچنین امید از آن دارم که رقابت های دسته ها در چمپیونات ملی و مسابقه های داخلی در موسم آینده جالبتر و رقابت پذیر خواهند گردید. با استفاده از فرصت مناسب از نام لیگ فوتبال تاجیکستان غالبان و جایزه‌داران و همه بهترین های لیگ فوتبال تاجیکستان را با دستاوردهایشان صمیمانه مبارکباد میگویم. همزمان از فرصت مناسب استفاده نموده سرپرستان، شریکان رشد لیگ فوتبال تاجیکستان و تمام کسانی که در رشد و انکشاف فوتبال کلوبی سهم ارزنده گذاشته ایستادند اظهار سپاس نموده امیدوارم در آینده نیز همکاری‌های دوجانبه و متقابلا سودمند در تحکیم روند ترقی و دستاوردهای بیشتری فوتبال کلوبی ادامه می‌یابند. سلامت و موفق باشید. همکاسبان عزیز، مهمانان گرامی،
خانمان و جنابان، تشریف شما را به مراسم ادانه جنبستی موسم فوتبال 2022 و تقدیم جایزه ها به بهترین های آن لطفاً شادباش و خیر مقدم میگویم. خوش آمده. قابل ذکر است که سال 2022 در تاریخ فوتبال تاجیک مقام مخصوص دارد. اولین اینکه در این سال با مقصد انکشاف و پیشرفت فوتبال در جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت جمهوری برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان برای سالهای 2022 و 2026 قبول گردید. باوری داریم قبول گشتن برنامه مذکور چون دیگر برنامه‌های قبلی در سطح حکومت کشور قبول گردیده برای آینده درخشان فوتبال تاجیک زمینه مستحکم مهیا می‌نماید. بعداً ارزش آن را هم دارد که سال 2022 را با افتخار سال دستاوردهای بزرگ فوتبال تاجیک نام بریم، زیرا در این سال بار اول در تاریخ فوتبال کشور منتخب ملی تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافت. دستای منتخب نورسان و جوانان کشور نیز توانستند وظیفه در نزد خود گذاشته را با سربلندی اجرا نمایند. برآمد تیم ملی فوتبال تاجیکستان را در مرحله نهایی جام آسیا 2022 باید با طور علاهیده قید نماید. در این موفقیت تیم ملی و دستای منتخب نورسان و جوانانمان سهم لیگ فوتبال تاجیکستان کلان و نظررس است. زیرا در فوتبال امروزه محض با بلند برداشتن سطح و صفت مسابقه‌های داخلی پرشدت و شوق‌آور گشتن واخوری‌ها در مسابقه لیگ کشور درجه کسبیت فوتبال بازان محلی ما را بالا می‌بردارد. خوشبختانه لیگ فوتبال تاجیکستان از اجرای وظیفه آیین‌نامه‌ای خود برآمده ایستاده است و با استفاده از فرصت مناسب به راهبران و کارمندان آن سپاسگزاری صمیمانه خود را بیان می‌نمایم. اینچنین به سرپرستان، به شریکان و همه آن تشکیلات و مؤسسه‌هایی که دوام سال با ما همکاری داشته در رشد فوتبال وطنی حصه سزاوار خود را گذاشتند اظهار سپاسگزاری می‌نماییم. باور داریم همکاری سودمند دو جانبه ما در آینده نیز ادامه می‌یابد. سلامت و سربلند باشید. تشکر. تشکر زیاد. واقعا هم سال بسیار بابرار نتیجه های نظررس نه تنها در فوتبال بلکه اینچنین که درست قید گردید در فوتزال کشور که به طور تا اندازه هنگاموی اکثر آدمان میشمرند که نتیجه های موقت گرفته شد، اما این هنگامه نیست. این نتیجه زحمت و تلاش های زیادی فедерации футбола Таджикистана است. В этом году чемпионат Таджикистана был наполнен зрелищными и незабываемыми моментами, которые мы постарались уложить в короткометражный фильм. К вашему вниманию. سال 2022 توجه راهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رشد فوتبال، برگزاری مسابقه ها و دیگر چاره‌بینی های مربوط به فعالیت لیگ فوتبال تاجیکستان بیشتر روانه گردید. اولا کمیسیون لیتسنزی کننده تشکیل کرده شده گروه کاری از باشگاه‌های فوتبال کشور جهت آمادگی اساسی به موسم نو فوتبال دیدن نمودند. واخوری‌های سودمند نیز برای بهبودی کار با رهبران شهر و ناحیه‌های کشور دایر کرده شد. این بود که مسابقه عنعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه‌های گوناگون جمهوری در 3 مرحله برگزار شد. نتیجه دلخواهی آن به دسته ارزنده مسابقات رگرتدز شهر ترسونزاده نصیب گشت. باشگاه حاصلات ناحیه فرخار به مقام دوم دست یافت. کلوب فوتبال فیضکن زینه سیوم را صاحب گردید. چون همیشه سمینارهای آموزشی برای دیرکتوران، منیجران و مارکتینگ‌های دسته‌های لیگ عالی و یکم جهت در عمل تطبیق نمودن برنامه‌های کلاس، کانکت و SMC دایر شد که این بر روند بازی‌های موسم گذشته تأثیر نیک خود را هم رسانیده توانست.
давраи дуюми омодагии дастаҳои лигаи олӣ ва якумро ба мавсими нави футбол мусобиқоти анъанавии лигаи футболи тоҷикистон равнақи тоза дод. бозиҳо шавқовару диданӣ доир шуданд. тими хатлон имконияти ба суфраи ифтихорӣ баромаданро дар мақоми аввал пайдо кард. бошгоҳи равшани шаҳри кӯлоб барандаи медалҳои нуқра гардид. дастаи навкори лигаи олӣ эсхатаи шаҳри хуҷанд ба зинаи сеюм роҳ ёфт. барои боз ҳам қавӣ намудани фаъолияти бошгоҳҳои футболи мамлакат пеш аз оғози бозиҳои мавсим семинарҳои омӯзишӣ ва назороти допингӣ барои духтурону мураббиёни дастаҳои лигаи олӣ ва якум доир гардид ки инро метавон яке аз омилҳои муҳими таваҷҷӯҳ ба беҳтар намудани шароити футболи кишвар арзёбӣ кард. низоми идоракунии мусобиқаҳо семинари омӯзишию амалӣ оид ба тағйиру иловаҳо дар барномаи CMC яке аз мавзӯъҳои асосии ҷаласаи комиссарони бозиҳои мавсими футболи 2022 ба шумор меравад ки ин ҳам дар ҷараёни мусобиқоти сол имкониятҳои бартарафсозии мушкилоти мавҷударо ба миён овард. мусобиқаи суперҷоми тоҷикистон миёни дастаҳои муваффақи чемпионати лигаи олӣ ва барандаи ҷоми тоҷикистон доир мегардад ки имсол низ дастаи истиқлоли шаҳри душанбе дар варзишгоҳи металлурги шаҳри турсунзода баъди шикаст додани бошгоҳи хуҷанди шаҳри хуҷанд маротибаи даҳум барандаи суперҷоми ҷумҳурӣ шуд ки ин тантанаи иди футбол пеш аз оғози бозиҳои чемпионати 31-уми кишвар шаҳомати хосаи худро дигарбора пайдо кард. барои беҳтар намудани шароити машқу омодагии саривақтии дастаҳо ба мавсим чораҳои зарурӣ амалӣ гашта дар ин замина ҷаласаҳои судманд бо роҳбарони шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ дигарбора доир шуд. бошгоҳҳо дар вақти муайян ҳайатҳои худро мукаммал намуда таъмиру тармими инфраструктураҳои варзиширо саривақт ба субут расониданд. озмуни ҷалб ва интихоби комиссар ба бозиҳои лигаи футболи тоҷикистон бори аввал тавассути расонаҳои хабарӣ давоми як моҳ интишор гашт ки ин тадбир барои мукаммал намудани мутахассисони касбӣ ва шаффоф сурат гирифтани бозиҳо заминаи мусоид фароҳам овард. баргузории семинар машварати лигаи футболи тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати паримач нимаи соли равон ба тақвият ёфтани маҳорат ва масъулияти дастаҳои лигаи олӣ такони дигар дод. ин буд ки баъд аз танаффуси давраи аввал нахустин мусобиқаи ҷоми ҷавонӣ 2022 роҳандозӣ гардид ки дастаҳои истиқлол, регартадаз ва клуби марказии варзиши артиш ба дарёфти 3 мақоми аввал шарафёб гардиданд. ташрифи роҳбари департаменти футболи касбии конфедератсияи футболи осиё ҷаноби маҳҷан найр ба тоҷикистон саҳифаи ҷолиби рушди футболро боз кард ва дар ин раванд масъулияти роҳбарияти бошгоҳҳои футболи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро ҷиҳати литсензикунонӣ бартараф намудани камбудиҳо ва намуна будани худ дар ҷараёни бозиҳои мавсими футбол дучанд намуд. дар соли 2022 ҳамкориҳои босамару судманди лигаи футболи тоҷикистон ва лигаи касбии футболи ӯзбекистон дар самтҳои мухталифи рушди соҳа ба роҳ монда шуд. маркетинг дар футболи муосир ва дастаҳои лигаи олӣ чӣ нақш дорад? ба ин суол иштирокчиёни семинари навбатӣ ки дар меҳмонхонаи атлас баргузор шуд посухи мушаххас гирифтаанд. ҳамчунин баргузории семинари омӯзишӣ дар мавзӯи тибби варзишӣ бо даъвати мутахассисони ҳирфаӣ баргузор шуд ки ин ҳам ба манфиати кор буд. ташаббусҳо аз ҷониби роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон давоми соли равон роҳандозӣ шуд ки менеҷерони клубҳои футболи кишвар барои сайқал додани маҳорати худ ба шаҳри куала-лумпури малайзия сафарбар шуда аз барномаи ҷадиди литсензиякунонӣ ба пуррагӣ баҳравар шуданд. имсол низ давраҳои аввали мусобиқоти анъанавии ҷоми тоҷикистонро бошгоҳҳои лигаи якум пуршӯру шавқ намуданд. ин буд ки дастаи куктош то ба марҳилаи ниҳояи мусобиқот роҳ ёфта дар финал низ бозии сазовору ибратбахш нишон дод. тими истиқлол бо шарофати бозингарони калидии худ дар ин мусобиқот ҷоми тоҷикистонро сазовор шуд.
дар лигаи якум рақобатҳо низ ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд ки бошгоҳи ҳосилоти ноҳияи Фархор мақоми аввалро моли худ намуд. дастаи овозадори Куктош бо тафовути начандон зиёд зинаи дуюми ифтихориро ишғол кард. тими Динамои шаҳри Душанбе барандагони медалҳои биринҷии лигаи якум шуданд. марҳилаи охирини мусобиқоти лигаи дуюми футболи Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор доир шуд ки дар он дастаҳои комёби минтақаҳои Душанбе, Суғду Хатлон миёни ҳам рақобат карданд. дар натиҷа бошгоҳи Исфараи шаҳри Исфара, парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ва шодмони шаҳри Ҳисор комёб шуда ҳаққи иштирок дар мусобиқоти лигаи якуми ҷумҳуриро соли 2023 пайдо намуданд. чемпионати имсолаи футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ бори нахуст дар формати нав доир шуд ки бошгоҳҳо баъди хотимаи марҳилаи аввалу дуввум барои идомаи роҳи музаффарият ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо тафовути як гол аз дастаи Равшан ҷои сеюмро ишғол намуд. бошгоҳи Равшани шаҳри Кӯлон бо 35 имтиёзи ба дастовардааш зинаи дуюми чемпионати кишварро дар соли 2022 ба даст овард. рафти сабқатҳо нишон дод ки имсол низ дастаи Истиқлол ба мақоми шоистаи чемпионати 31-уми мамлакат арзанда аст. шоистаи ифтихор аст ки соли 2023 Тоҷикистонро дар мусобиқоти лигаи чемпионҳои Осиё ва ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дастаҳои муваффақи мавсими анҷомёфтаи футболи меҳан муаррифӣ менамоянд ки ин заминаи фаъолияти намунаи лигаи футболи мамлакатро дигарбора собит менамояд. ҳозирини гиромӣ, қисмати асосии маросими ҷоизасупориро шурӯъ мекунем аз лигаи аввали Тоҷикистон. имсол рақобат миёни ду бошгоҳ бисёр ҷаззоб сурат гирифт. ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ. муддати дароз маъз Куктош пешсаф буд, аммо наздик ба хотимаи мавсим маъз дастаи ҳосилот тавонист ки пешсафиро касб кунад ва ниҳоят бо тафовути 3 имтиёз дастаи ҳосилот ғалабаро ба даст овард. Куктош бошад мавсимро дар зинаи дуюм ба анҷом расонид. аммо муҳим ин аст ки ҳар дуи дастаҳо ба лигаи олӣ барои мавсими навбатӣ рохат пайдо карданд. пеш аз муайян кардани беҳтарин мураббӣ ва беҳтарин футболбоз дар лигаи аввал мехостем ки беҳтарин нишонзани мусобиқаро даъват намуда қадрдонӣ кунем. муҳсин рустамзода аз дастаи Гулистон ки дар ин мавсим ба задани 28 гол даст ёфтааст. И для вручения награды лучшему бомбардиру первой лиги на сцену приглашается зампредседателя Федерации футбола Сагдийской области Хуршед Абдодов. Хотелось бы отметить, что наш лучший бомбардир хорош не только в футболе, но и в волейболе, так как в данном виде спорта он является кандидатом мастера спорта. ва муҳсин рустамзода айни замон дар ҷамоатҳои ҳайати мунтахаби волейбол қарор дорад. барои ҳамин бар ивази дигар намоянда албатта ҷоизаеро мегирад, ба ӯ бурда хоҳад расонид. ва ҷолиб медонед чи аст? дастаи Гулистон дар лигаи аввал дар ин мавсим 39 гол задааст. аз миёни 39 гол 28-ро маъз як нафар. дар усулҳои риёзӣ, дар математика он қадар қавӣ нестам, аммо тақрибан 72%. Впечатляет, слушай. воқеан. хуб, давом медиҳем. акнун фурсати фавр расидааст ки номзадҳои унвони беҳтарин мураббии мавсимро дар лигаи аввал фаҳмем. таваҷҷӯҳ ба экран. Номинанты на звание лучшего тренера первой лиги: Юсуф Рабиев, Тохир Муминов и Ахлидин Турдиев. барои эълон ва қадрдонии беҳтарин мураббии мавсим дар лигаи аввал ба саҳна даъват карда мешавад директори техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон Салоҳиддин Ғафуров.
Просим вас. بهترین مربی لیگ یکم در سال 2022 مومینوف طاهر. Muminov Toir. طاهر مومینов сармураббии дастаи Куктош беҳтарин мураббии мавсим эътироф мегардад. имсолу тавонист ки Куктошро дигар бора ба Лигаи Олӣ барорад бо касби зинаи дуюм ва аз ҳама муҳим дар ҷоми Тоҷикистон намояндаи Лигаи аввал бо шикаст додани намояндагони Лигаи Олӣ то ба финал баромад ва дар рақобати финалӣ ҳам бисёр баромади арзанда нишон дод. Муборак бошад. Ну а теперь вашему вниманию представляем претендентов на звание лучшего игрока сезона в первой лиге. В номинации «Лучший игрок первой лиги» представлены следующие номинанты: Амирджон Худойдодов, команда Госсилот, Узоков Худойдод, команда Куктош и Азизов Сунатулло, Динамо. ва барои эълон кардан ва қадрдонии беҳтарин бозингар дар лигаи аввал ба саҳна даъват карда мешавад директори генералии ширкати Ирсол Тенниси Тиҷи Ҳасан Нурматов. بهترین بازیگر لیگ یکم در سال 2022 узоков худойдод. худойдод узоков бозигари дастаи Куктош беҳтарин футболбози сол дар лигаи аввал эътироф мегардад. Худойдод Узоков в своем первом сезоне в Куктоше показал достойнейшие результаты, отлично выступив на Кубке Таджикистана и в целом в составе Куктоша забил 17 голов первой лиги. Мы вас поздравляем! миннатдории худро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам, ки маро номзад кардан барои беҳтарин бозингари лигаи аввал ва ташаккур мегӯям ба Федератсияи футбол барое ки маро интихоб кардан дар ин ҷоиза. хуб, соли 2022 барои шумо ҳамчун футболбоз чӣ гуна сипарӣ шуд ва кадом бозӣ аз ҳама бештар дар хотиратон монд? беҳтарин бозӣ ба финали ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мо ба лигаи аввал то финал рафтем, ба ҳамаи командаҳо муқобили беҳтарин дастаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рақобати арзанда нишон додем. Итак, Мехрувар, сейчас ты поймешь, о чем я, но сначала такой вопрос. Какие у тебя ассоциации с молодежью, со словом молодежь? ҷавонӣ, оянда, ҳаракат, қувва, матонат. Все правильно. Наверняка, руководствуясь этим, в этом году впервые футбольной лигой Таджикистана был организован новый турнир «Кубок Джавони», в котором приняли участие молодежные составы 10 команд высшей лиги. ва яке аз мақсадҳои асосии баргузории ин мусобиқа пеш аз ҳама кашф кардани чеҳраҳои боистеъдод аст ва баргузории бештари рақобатҳо байни дастаҳои ҷавонони клубҳои лигаи олӣ ва баъзе аз онҳо воқеан маҳорати фарқкунанда нишон доданд. ва пеш аз ҳама мехостем ки ба саҳна беҳтарин нишонзани мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонон, намояндаи клуби марказии варзиш Артиш Асадбек Ҷурабекзодаро даъват намоем. ӯ беҳтарин нишонзан гардид дар ин мавсим. Асадбек Ҷурабекзода – лучший бомбардир молодежного первенства. Для вручения награды мы приглашаем на сцену члена исполкома Федерации футбола Таджикистана Шарифа Назарова. бояд қайд кард ки Асадбек Ҷурабекзода дар ин мавсими мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ ба задани 23 гол даст ёфт.
Несмотря на то, что Асадбек сегодня получил награду лучшего бомбардира молодежного первенства, он также активно допускается к играм за основной состав армейцев. ва як анъанаям ҳаст ки ва ё худ тилисм касе ки дар маросими ҷоизаспории лигаи футболи тоҷикистон ҷоиза мегирад дар миёни ҷавонон, соли навбати аллакай дар лигаи олӣ дар ҳайати асосии дастааш баромад мекунад. Барои ҳамин аз Асадбек чунин гуна ҳунарнамоиро дар маросими навбатӣ мо интизор ҳастем. Ну что ж, мы переходим к следующей номинации. Кто же наставляет на путь истины? Кто переживает буквально как отец? Конечно же, тренер. В номинации «Лучший тренер» молодежного состава представлены Холбеков Фарход, Регар Тадас, Курбонов Рустам, Истиклол, Хосимов Шамсидин, ЦСКА. барои эълон кардан ва қадрдонии беҳтарин мураббии мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонии дастаҳои лигаи олӣ ба саҳна даъват карда мешавад директори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе Маъруф Оқилов. марҳабо. بهترین مربی حیاتی جوانان دسته لیگای اولی در سال 2022 خولبکوف فرهاد. فرهاد خولبеков сармураббии дастаи ҷавонони Регар Тадас беҳтарин мураббӣ эътироф мегардад. дар соли равону тавонист ки дар мусобиқаи ҷавонон дастаи Регар Тадасро ба пирӯзӣ оварда расонад ва дар ҷоми ҷавонӣ дастаи ӯ то ба финал роҳ ёфт. ва касоне ки тамошо накарда буданд рақобатро, бисёр як бозии ҳассос буд. бо ҳисоби 2-0 Истиқлол пешсаф буд. Регар Тадас ба қавле камбеки ғайри чашмдош кард 2-2, аммо дар лаҳзаҳои охирин ғалабаро аз даст доданд. ба ҳар сурат натиҷаҳо бисёр назаррас ҳастанд. муборак бошад. ҳаракат мекунем соли оянда бо айда бо зиёдтар кор кунем ба марҳилаи пеш ба чемпионӣ бо ба кубоки ҷавонӣ бо роҳгир шавем. Итак, дорогие друзья, пришло время объявить лучшего игрока молодежного состава высшей лиги. Внимание на экран. Итак, в этой номинации представлены Зокиров Ибрагим, Регар Тадас, Бахризода Пахлавон, Истиклол, Ҷураев Ҷамшед, Хуҷанд. ва барои эълон кардани беҳтарин бозингари ҳайатҳои ҷавонон ба саҳна даъват карда мешавад аъзои кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Фатҳулло Ҷалилов. بهترین بازیگر هیئت جوانان از دسته استقلال بهریزاده پهلوان. پهلوان بهریزاده بهترین بازیگر در مسابقه هیئت‌های جوانان دانسته میشد و ما او را به صحنه دعوت می‌نماییم. Стоит отметить, что именно Пахлавон был признан лучшим игроком финального матча Кубка Джавони, так что свою награду он заслужил. ва инчунин мо ӯро бисёр дар рафти тамринҳои ҳайати асосии Истиқлол ҳам мебинем, яъне оҳиста оҳиста роҳ ёфта истодааст ба дастаи асосӣ. ман хеле хушҳолам ки сазовори ин ҷоиза гаштам. гарчанде ки мо натавонистем дар чемпионат то охирро мубориза бурдем, вале базинаи дуюмро гирифтем. аммо дар мусобиқаи навтасисе ки ҷоми ҷавонӣ баргузор шуд, мо дар он ҷо тавонистем ки сазовори ҷои аввал шавем. чун чорабинии мо хусусияти тантанавӣ ва идона дорад, онро бе суруду тарона тасвир кардан номумкин аст. барои ҳамин баҳри болидатабии мову шумо ба саҳна чеҳраи дурахшони эстрадаи тоҷик Фаридун Шоҳи Иброҳимзодаро даъват менамоем. марҳабо. Ваши аплодисменты.
فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم زندگی و آرمانم قول و عهد تاجیکی زندگی و آرمانم قول و عهد تاجیکی جان با جان با تار و پود و خانمانم تاجیکم جان با جان با تار و پود و خانمانم تاجیکم آرزوی هستیم آسایشی کشور بود با در و دیوار و بام و آشیانم تاجیکم لفظی من با شوایی اجدادی من است شکری مرز و سرزمین ملک و مکانم تاجیکم این وطن از بحر من شن و شرف بخشیده است با همه ناموس و ننگ و آرمانم تاجیکم این وطن از بحر من شن و شرف بخشیده است با همه ناموس و ننگ و آرمانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم هر زمان از او سپاس هر زمان از او سپاس آرم به خلقی کشورم یک بود قول و قسم تا استخوانم تاجیکم هر زمان از او سپاس آرم به خلقی کشورم یک بود قول و قسم تا استخوانم تاجیکم بحری آبادی کشور تکیه می سازم بخل شکری فیض و دشت و کوه و آب و نانم تاجیکم بحری آبادی کشور تکیه می سازم بخل شکری فیض و دشت و کوه و آب و نانم تاجیکم ای نهانی عرض بین ما آشکار و فکری خیش شیری من اسراری من رازی نهانم تاجیکم ای نهانی عرض بین ما آشکار و فکری خیش شیری من اسراری من رازی نهانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم زندگی و آرمانم قول و عهد تاجیکی زندگی و آرمانم قول و عهد تاجیکی جان با جان با تار و پود و خانمانم تاجیکم جان با جان با تار و پود و خانمانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم و ما مگذاریم با بخشی نوبتی این است لیگای اولی
маусими имсолаи лигаи олӣ аз солҳои пештар хело ва хело фарқкунанда буд аз ҷиҳати шакли баргузории мусобиқа. Действительно, с целью повышения конкуренции исполкомом Федерации футбола Таджикистана было принято решение после 2 кругов разделить команды на 2 подгруппы. С 1 по 5 и с 6 по 10. ва фикр мекунам ин ташаббус як суд ва манфиат ҳам дод, зеро ки дар зергурӯҳи Б ки дастаҳо барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мубориза мебурданд, дар даври охирин якбора 4 даста эҳтимолияти фаромадан ба лигаи аввал дошт, яъне ки рақобатҳо то охирин сонияҳои бозиҳо ҳассос буданд ва даставо намедонистанд ки дар рақобати дигар чӣ натиҷа аст ва аз ҳамин ҳисоб ҳам то охир талош варзиданд барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ. Буквально любая ошибка могла стоить команде вылетом в первую лигу, а значит, инициатива раздела команд дала действительно зрелищность чемпионату. ҳоло бошад як навори кӯтоҳ аз лаҳзаҳои ҷолибтарини лигаи олии мавсими ҷадид. Марҳабо. Внимание на экран. шурӯъ мекунем муайяnkунӣ беҳтаринҳоро дар лигаи олӣ. нахуст таваҷҷӯҳ менамоем ба номзадҳои унвони беҳтарин дарвозабони сол. рустам ятимов, дастаи истиқлол, шорух қирғизбоев, дастаи хуҷанд ва Коэ Готсон, бошгоҳи Хатлон. И для объявления победителя и вручения награды на сцену приглашается директор государственного учреждения телеканала «Варзиш» Норион Парвиз. بهترین دروازه‌بان لیگ اولی در سال 2022 یتیموف رستم. рустам ятимов, дарвозабони мунтахаби тоҷикистон ва бошгоҳи истиқлол беҳтарин дарвозабони сол эътироф мегардад. аз ҳисобе ки бисёр мавсими шиддатнок буд, хаста гардид ба футболбозон ҳам истироҳат лозим аст. айни замон ӯ дар истироҳат берун аз кишвар қарор дорад. барои ин ҷоизаро ба мураббӣ тақдим мекунем. Стоит также напомнить, что Рустам Ятимов ранее уже признавался лучшим вратарем чемпионата Таджикистана, а в этом году, как и в клубе, также отлично выступил и за сборную на квалификации Кубка Азии. ва бозии муқобили мунтахаби Россияро ҳам ёд доред ки чӣ тавр дар мавқеи худ бисёр олӣ ҳунарнамоӣ карда буд. акнун навбати эълони беҳтарин муҳофизатгари мавсим аст ва номзадҳо барои ин унвон ба таври зайл ҳастанд. номзадҳо ба унвони муҳофизатгари беҳтарини мавсим: Комрони Мирзохон Равшаникулов, Аҳтам Назаров Истиқлол ва Ҳусейн Нурматов
Истарафшан. Для объявления лучшего защитника высшей лиги на сцену приглашается генеральный директор компании «Париматч Таджикистан» Абдусатор Хасанов. بهترین حمایتگر لیگ اولی در سال 2022 نظرов Ахтам. Ахтам Назаров бозингари дастаи Истиқлол беҳтарин дифоъгар эътироф мегардад. капитани мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳи Истиқлол Ахтам Назаров беҳтарин муҳофизатгар эътироф мегардад. дар яке аз мусоҳибаҳои худу қайд карда буд ки пас аз осеби ҷиддии зонуяш шубҳа мекард ки дигарбора ба сатҳи баланди касбӣ баромада метавонад ё на. ва бубинед ки талош, заҳмат, меҳнатдӯсторӣ ва содиқ будан ба кори худ ба чӣ дастовардҳо дигарбора ӯро ноил гардонинданд. ӯ беҳтарин муҳофизатгари мавсим гардид. муборак бошад. миннатдории худро ба дастаи Истиқлол бугум, ба роҳбарият, мураббиё, бозингаро ҳамада раҳмати калом мерасонам. Хуб, ин бори аввал аст ки ҷоизаи беҳтарин дифоъгари чемпионати Тоҷикистонро мегирад ё ки пештарам буд? Не, бори аввал аст. Бори аввал аст. Как говорится, меровар терпение и труд, все перетрут. Воқеан ва намунаи беҳтарин ин маҳз бозии Ахтам Назаров аст. Да. Дорогие дамы и господа, мы переходим к номинации «Лучший полузащитник высшей лиги». Внимание на экран. Бобоев Эхсон из команды «Худжан», Идрис Амину, ЦСКА Истиқлол, Тағойзода Тоирҷон, Хатлон. ва барои эълон кардани исми беҳтарини муҳофизатгари мавсим ба саҳна даъват карда мешавад директори генералии ширкати Кока-Кола Тоҷикистон Сунай Шанли. Dear guests, the best midfield player of top league in 2022, Tag'oizoda Tohirjon. Тоҳирҷон Тағойзода аз дастаи Хатлон беҳтарини муҳофизатгари мавсим эътироф мегардад. Тағойзода Тоирҷон является одним из ярких и перспективных воспитанников Бохтарской школы футбола. خیلی پربرکت بود برای دستای خطلان. رحمت به این بچه‌ها که مهنتی برای هم هست
ва бо ҳамин ҳамакаса меҳнат кардем ва ба ин ҷоиза ман ноил гаштам. имсол ҳамлагарони чанд даста дар лигаи олӣ аз худ маҳорати баланд нишон доданд, аммо пас аз таҳлилҳои амиқ аз ҷониби масъулин танҳо ин се нафарон номзад гаштанд барои соҳиб шудани унвони беҳтарин ҳамлагари мавсим. таваҷҷӯҳ ба экран. шервонӣ мамадшоев, Истиқлол, Абдухалил Боронов, Раушани Кулоб ва Ҷаҳонгир Эргашев, Хуҷанд. Для объявления победителя в этой номинации на сцену приглашается легенда таджикского футбола Мухсин Мухамадиев. беҳтарин ҳамлагари лигаи оилӣ дар соли 2022 Эргашев Ҷаҳонгир. ҳамлавари бошгоҳи Хуҷанд имсол беҳтарин ҳамлавар эътироф мегардад. муборак бошад. ҷаҳонгир як лаҳза бо сабки дӯздоштаи худ голҳоро ҷашн мегиред ку метавонад аз ҳамин ҷоиза ҷашн бигиред бо ҳамон тартиб. мушакҳои калон ҳам надошта бошад, аммо ҳунари баландаш дар хатти ҳуҷум боис шуд ки имсол беҳтарин ҳамлагари мавсим мегардад. муборак бошад. Спасибо, мне очень был тяжелый сезон. Спасибо хочу сказать всем своим партнерам по команде, своему клубу за этот, у них есть им большой плюс то, что я играю в этой команде и добиваюсь этих успехов. Спасибо большое этой команде. В этом году ситуация с легионерами в мировом футболе была неоднозначной. Где-то увеличивались лимиты, кто-то приостанавливал досрочно контракты. Дарба бошад мушкили бо легионерҳо умуман нест ва мудирони дастаҳо кӯшиш мекунанд ки бо ҷалб кардани бозигарони хориҷӣ ҳам дастаи худро пурқувваттар кунанд, ҳам забондонии футболбозони худро ба сатҳи баландтар бароранд, то аз мусоҳиба бо бозигарони хориҷӣ таҷриба бигиранд. аммо таҳлилҳо ва солҳо ва ҳамчунин вақт нишон медиҳад ки дар натиҷаи бозикунии бозигари хориҷӣ дар даста легионер тоҷикиро меомӯзаду бозигарони мо забони хориҷиро на. Совершенно верно. Хоп. Итак, мы объявляем номинацию лучшего легионера высшей лиги. Внимание на экран. Идрис Амину ЦСКА, Истиқлол, Куаегодсон Хатлон, Самуэл Офори, Кулябский Равшан. ва барои эълон кардани исми беҳтарин бозигари хориҷӣ дар лигаи олӣ ба саҳна даъват карда мешавад раиси кумитаи тартибу интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон Тоҳир Нурзода. беҳтарин бозингари хориҷӣ дар соли 2022 Самуэл Офори. Самуэль Офори.
Стоит отметить, что забетонированная оборона Кулябского Равшана стала фактором завоевания серебряных медалей на чемпионате Таджикистана и выходом в Кубок АФК. И, конечно же, Самуэль Афари вложил в это невесомый вклад. در واقع این هیجان انگیز بود زیرا اولین تجربه من در تاجیکستان می باشد. من از بازی در لیگ لذت بردم. اینجا بسیار بازیگران کسبی و با مهارت را واخوردم که بازی در برابر آنها آسان نبود. موسم لیگ در سال 2022 برای من عالی سپری شد. بار چهارم در کارنامه خود حمله‌ور منتخب تاجیکستان و باشگاه استقلال منوچهر جلیلов بهترین نشانزن موسم می‌گردد. امسال در حساب او 16 گل است در لیگ عالی و منوچهر را ما به صحنه دعوت می‌نماییم. И для вручения награды лучшего бомбардира сезона на сцену приглашается генеральный секретарь Олимпийского комитета Мамадшо Абдулозода. имсол соли 2022 барои Истиқлол хела қиинтар буд. Дигар солҳо хела қиинтар буд. Ман бо як бор дигар мегӯм барои ин ҷоиза гирифтани бародарон раҳмати калон гуфта меҳнати ёш доданд. Ты знал, что в появлении желтой и красной карточки есть вина, ну или же, скорее всего, заслуга женщины? فکر میکنم که در همین دنیا دست زن قریب که به همه چیز رسیده است مگر نه در این حالت چطور دخل دارد بونو؟ Дело в том, что когда-то начальник судейского корпуса чемпионата мира Кен Астон захотел сделать систему наказаний более наглядной. И вот по дороге, когда он ездил на машине, он увидел светофор. چطور زن در اینجا باز دخل دارد؟ مگر در نزد سветофор ایستاده بود؟ Нетерпеливость мужчины, она просто иногда поражает. Подожди, я рассказываю. Ну вот, придя домой, Кен Астон поделился своей задумкой с женой. И та, недолго думая, просто вырезала из цветного картона красную и желтую карточки. Занхо. Пештар агар довари кори сифр мардон буд, айни замон алакай бонувон из бозиҳоро ками карда истоданд. Алакай дар чемпионати ҷаҳони Қатар дидем ки читор ситоди доварон иборат аз бонувон бозиро ками карда буданд. Агар экспансияи бонувон бо ҳамин тартиб идома ёбад, дар солҳои наздик Гулмуроди Саадулло дигар доварон бекор мемонанд. Барои ҳамин эҳтиёт кунед. Бойтесь нас, бойтесь, мы здесь. ва акнун фурсате аст ки мо номзадҳои довари беҳтаринро муайян созем. Таваҷҷӯҳ ба экран. номзадҳо барои унвони беҳтарин довари мавсим Гулмуроди Саадулло, Саёдҷон Зайниддинов ва Беҳрӯз Муртазоев. И для объявления лучшего арбитра сезона на сцену приглашается глава международного отдела Федерации футбола Таджикистана Давлатман Исломов. بهترین داور در سال 2022 گلمراد سعدالله. Гулмуроди Саадулло
داور درجه بانفوذ کنفدراسیون فوتبال آسیا، داور درجه فیفا، باری اول در تجربه و کارنامه خود بهترین داوری سال بگردد. مبارک باشد. Гулмурод маслиҳатҳо дар рӯи даста соли 2026 дар чемпионат ҷаҳон. Ташаккур. Ну что, дорогие друзья, наша гостья уже подошла, она готова выйти на сцену. Встречайте, Фарахноз Шарипова. Дорогие друзья, вот и пришло время определить, кто же станет лучшим тренером этого сезона. Алишер Тухтаев Истиклол, Зайнидин Рахимов, Раушан Кулов ва Рустам Ходжаев Худжан. барои эълон кардани исми беҳтарин мураббии мавсим ба саҳна даъват карда мешавад котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмеҷанов. Марҳабо. بهترین مربی لیگ اولی در سال 2022 توختایف الشر.
алишер тухтаев сармураббии дастаи истиқлол беҳтарин мураббии мавсим дониста мешавад. муборак бошад. Алишер Тухтаев в этом году привел Истиқлол к чемпионству высшей лиги и победе на Кубке страны. баргузории ин қадар мусобиқаву чорабинӣ дар сатҳи баланд бе дастгирӣ ва бе ҳамкории зичи сарпарастон номумкин аст. давоми соли 2022 як қатор ширкатҳои ватаниву хориҷӣ дар рушди футболи тоҷик саҳмгузор буданд ва барои қадрдонии онҳо мо ба саҳна директори генералии лигаи футболи тоҷикистон Сайвалӣ Шоқурбоновро даъват менамоем. барои тақдими сипоснома ба ширкати Кока-Кола Тоҷикистон ҳамчун сарпарасти расмии Лигаи олии Тоҷикистон ширкати Паримач Тоҷикистон сарпарасти расмии ҷом ва суперҷоми Тоҷикистон ширкати истеҳсоли обҳои нӯшокии Сиёма ширкати Ирсол Тенниси Тиҷи сарпарасти расмии Лигаи аввали Тоҷикистон муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳамчун шарики расмии матбуотӣ ва инъикосгари асосии мусобиқаҳои футболи тоҷик муҳтарам Наврӯз Муқимов директори инчунин телевизиони футбол аст. барои ҳамин аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамчун шарики расмии матбуотӣ ба телевизиони футбол ҳам сипоснома тақдим мегардад. Сразу две награды. бале Футбольная лига Таджикистана искренне благодарит всех своих партнеров за надежное сотрудничество. ва албатта дар солҳои оянда низ бо умедҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманд ҳастем. сарбаланд бошед. арзи сипос ба ҳамаи шариконе ки дар рафти мавсими 2022 якҷо бо мо қадам ба қадам шона ба шона дар самти рушди футбол ҳаракат карданд. Дорогие друзья, вот мы и подошли к кульминационному моменту. лаҳзаи ҳассоси маҳфили имрӯза эълони беҳтарин бозингари мавсим ва се номзадҳои асосии ин ҷоиза ба таври зайл аст. Рустам Ятимов Истиқлол, Манучер Ҷалилов Истиқлол ва Ҷаҳонгир Эргашев Хуҷанд. Для объявления главной номинации «Лучший игрок сезона» на сцену приглашаются вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов и Баротали Хамидзода, член исполкома Федерации футбола Таджикистана.
бозингари беҳтарини соли 2022 Манучер Ҷалилов. манучер ҷалилов ҳамловари мунтахаби тоҷикистон ва бошгоҳи истиқлол беҳтарин бозигари соли 2022 эътироф мегардад. муборак бошад. манучер ҷалилов қаблан солҳои 2015 ва 16 беҳтарин футболбози сол эътироф гардида буд. бо гузашти 6 сол дигарбора манучер он қадар дурахшид ки соҳиби ҷоизаи асосии инфиродии сол шуд. бори сеюм беҳтарин бозингари сол дар чемпионати Тоҷикистон ӯ дониста мешавад. Еще раз поздравляем вас. Тоҷикистон ба пеш. манучер, агар имконият бошад як лаҳза, суол нест, чун ҳар маросими ҷоизаспорӣ як ҳиссаи таърих аст. мехостем ҳамаи ҷоизадорони имрӯзаро ба саҳна даъват намоем. Мы приглашаем всех победителей на сцену, чтобы запечатлить этот прекрасный момент. аз байн солҳо хоҳанд гузашт, аммо ин дастовардҳо абадӣ мемонанд. ҳадди ақал дар саҳифаҳои википедияу сомонаҳои расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи кишвар, чун онҳоро пок кардан номумкин аст. шумо имсол беҳтарин ҳастед. муборакатон бошад. Вы главные сегодня на этом мероприятии. Памятная фотография. меҳмонони азиз, ҳозирини гиромӣ, дар ҳамин лаҳзаи шодиву хурсандӣ маросими ҷоизаспории Лигаи футболи Тоҷикистон 2022 ба анҷом мерасад. Дорогие дамы и господа, мы еще раз поздравляем всех победителей, ответственных лиц и причастных к этому празднику с отличным завершением 2022 года. И пусть следующий 2023 год будет еще более удачливым и плодотворным для всех нас. Сарбаланду комёб бошед. Хайр, то соли 2023.